Ovaj kamp se održava svake godine, ali ono što ga čini posebnim ove jeste da sportisti imaju sveobuhvatnu podršku što se tiče ishrane i sportske psihologije. Mi vodimo računa šta oni piju tokom treninga, posle treninga, pravimo njihovu pripremu, kao i što se tiče ishrane, način na koji se sprema hrana, odabir namirnica, a i sam balans jednog tanjira za obrok. Tako da sportisti već u mladim godinama, sa 14, 15, 16 godina, ulaze prvi put u neke profesionalne vode, imaju tretman kakve imaju elitni profesionalni sportisti. Moje ime je Luka Dragićević, ja sam sportski psiholog i nalazimo se na kampu Mladih nada atletike u Novom Pazaru. Moja uloga je pomoć atletičarima što se tiče mentalne pripreme i na ovom kampu smo radili na temama samopouzdanja, motivacije, postavljanja ciljeva itd. Meni je ovo drugi put u Pazaru, prvi put sam bila kao takmičar i mogu reći da su uslovi fantastični. Teško da igde drugde u Srbiji ima ovakvih uslova i ovakvih domaćina. Što se mene tiče, fantastično. Deca su divna, raspoložena su za trening. Mi kao treneri smo također raspoloženi da im prenesemo svoje znanje i iskustvo, tako da je trenažni proces fantastičan, a mogu da kažem i deo van stadiona je zadovoljavajući. Iskreno, ja sam malo ljubomorna na vas, pozitivno ljubomorna, jer ovakve uslove zaista nisam nigde videla. Ovde se osjećamo veoma dobro i često čovjek u tim situacijama kaže da se osjeća kao kod kuće, ali moram da vam priznam da je nama, što se tiče treninga, ovde bolje nego kod kuće. Dobri su nam uslovi, ovakve nemamo nigde, najbolji su. Dobili smo ove godine i nutricionistu i psihologa da pazimo kako se hranimo i da nam oni objašnjavaju ovde kako da koristimo, pošto imamo ovde ledene kade, džakuzije i za oporavak tela, pa nam objašnjavaju sve lepše nego prošle godine. Cilj mi je da uzmem medalju sledeće godine na Olimpijskom festivalu mladih. Uslovi su super, do sad se nisam sretao ni sa kakvim nutricionistom, psihologom i zato su mi baš pomogle ove pripreme. Ovo su deca jednog vrlo specifičnog uzrasta, 15-16 godina, što znači da je atmosfera uglavnom naelektrisana stalno. Oni imaju energije za 4 dece svako od njih. Prvi put sam u Novom Pazaru i oduševljena sam dočekom kakav smo ovde dobili. Uslovi za trening su fantastični, ljudi su vrlo susretljivi i ljubazni, tako da iako mi je prvi put, sigurno je i poslednji.